jedno je kad je parking frekventan i gdje ima dosta vozila koji je osvetljen, gdje su kamere, mnogo je manja šansa da se tako nešto desi, ali ok, gdje su ovi parkinzi koji su opet za teretna vozila, gdje ima manje, da kažem, gdje je manje prometno, tu već se i vozači drugih kamiona koji vide da se nešto dešava, znači vide krađu, oni se ne usuđuju da dignu uzbunu, znači niko neće da rizikuje svoj život, jer ne zna s kim ima Onda će preraste u razbojničku krađu. Onda će provalno u razbojničku krađu. Sad da neko istrči iz kamiona i da viče policija i da... A i ja verujem da i vozači imaju instrukcije kad se tako nešto desi da... Da sede u kamionu. Da ne reaguju. Eventualno da pozovu policiju.